Na tradicionalnem posvetu poslovanja z nepremičninami se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji. Letošnji posvet je potekal 9. in 10. novembra 2017 v Portorožu. Namenjen je bil predvsem pregledu in oceni razmer na stanovanjskem in nepremičninskem področju v državi, pomenil pa je tudi možnost za seznanitev stroke in drugih akterjev na tem področju z aktivnostmi za uresničevanje sprejete zakonodaje in za iskanje odgovorov na nekatera pomembnejša vprašanja, s katerimi se sooča stanovanjska oziroma prostorska politika države. Letošnji program posveta je ponovno izjemno pester in pogojen v bistvu z vsemi aktivnostmi, ki na nivoju ministrstva potekajo predvsem v zvezi z zakonodajo. Tako se pripravlja nov zakon o upravljanju oziroma nov stanovanjski zakon, ki mora reševati zdaj, upamo na to, da bo poseben zakon o upravljanju sprejet. Pripravlja se nov zakon stanovanjski za vprašanje najemnih razmerij, pripravlja se nov zakon o nepremičninskem posredovanju, pripravljajo se nova zakonodaja o urejanju prostora in o prostorskih evidencah, tako da vse te tematike smo poskušali zajeti v letošnjem programu, dobili kompetentne sogovornike, v sodelovanju s Slovenskim nepremičninskim združenjem FIAPCI pridobili nekatere tuje strokovnjake in skoraj 400 udeležencev dokazuje, da smo zadeli žebljico na glavico. Kakšna so bila oziroma so izhodišča ministrstva glede stroškovnih najemnin? Glede stroškovnih najemnin so nekako izhodišča takšna, da bomo še vedno ostali na istem sistemu, kot je sedaj bilo za vrednotenje samih stanovanj. Ostali bi točkovani zapisniki, na podlagi katerih bi se dobila vrednost stanovanja in seveda bi se sprejela povišana letna stopnja najemnine. Izhodišča so zastavljena tako, da bi se povišala letna stopnja najemnine iz 4,68% na 6,01% ter uvedli bi se lokacijski faktorji, ki do sedaj niso bili uvedeni. It came out very spectacular times when many people moved in the city to find work there. It was an industrial city, and then the state was not able to provide them housing. So they were in a way forced to organize themselves, to help themselves, and out of this grew a very successful system. We have a long tradition, and this makes it difficult to export. Housing is such a complex system that you have found your housing system on different pillars. So I think at the moment there is too much private-owned housing in Slovenia, and there are not enough other models who complement this for young people, for instance, for elderly people. Property-owned markets are always very stable. This is an advantage, but it can also be kind of a difficulty to adapt to a changing society. So I think you should balance it more with different systems for different needs. Mislim, da je bil čas, ki smo ga zdaj zadnjih nekaj let doživljali v spremembi zakonodaje, kjer smo imeli priložnost, da se je hkrati spreminjala vsa praktično prostorska, gradbena in nepremičninska zakonodaja. Govorimo o zakonu o urejanju prostora, zakonu o graditvi objektov, zakonu o evidentiranju nepremičnin, zakonu o množičnem vrednotenju. Nekako unikaten trenutek, kjer smo imeli priložnost, da se skozi te nove zakonske osnove vzpostavi nekako nova reforma urejanja prostora. Stroka ugotavlja, da smo do neke mere s tem tudi uspeli in uspeli postaviti sistem, ki bo omogočal, da se bo stanje na področju urejanja prostora v Sloveniji izboljšalo. Mi mislimo, da je to potrebno, da se je stanje posledično izboljšalo tudi stanje nepremičninskih evidenc in podatkov v nepremičninskih evidencah in s tem vzpostavilo neko bolj zdravo okolje tako za gospodarstvo, za investitorje, kot tudi za vse državljane, ki pač se s področjem prostora in nepremičninami vsakodnevno srečujejo. Se mi zdi, da je
posvet, kot nepremičnine, bolj nek z vsebino in z pač pojavljanjem, glede na to, da je že 28. Ima neko stalnico. Nepremičnine so bolj počas, bom rekel, manjšo elastičnost in tudi na tem posvetu zdaj v bistvu premlevamo stvari, ki se sicer že nekaj časa omenjajo, pa bom rekel, kažejo nek trend, da mogoče se pa vseeno tudi tam, kjer je o tem mesto, da se odloči, nekatere korake začne v tej smeri delati. Tako da jaz sem prepričan, da sam posvet gotovo prinese tako udeležencem, ki so, bom rekel, prišli sem iskati neke informacije, kot tistim, ki se želijo z pogledi seznaniti, tudi kako zakonodaja gleda na stvari, dodano vrednost, tako da se mi zdi, da je ravno zaradi tega tudi preživel in postal star 28 let. Well, I bring greetings to you from India and the FIAPSI World Headquarters at Paris. I think Slovenia is a beautiful country with a great amount of potential, and a greater amount of potential not just for doing real estate business, but I think overall industry, overall climate for business in Slovenia is fabulous. I think you've got wonderful people, great hospitality, excellent weather here at this Portorož, good beaches. The most important thing is I like your infrastructure. It's world-class infrastructure, and the pricing is quite realistic. If you look at the rest of Europe, it's far cheaper but a better quality of life, and I think I would urge members from different parts of the world to look positively, invest in Slovenia, make Slovenia your partnership country to do business with, and grow the business together and make them your partners in success. My mission is very big because in Europe we have 26 chapters, 26 countries, and 26 different forms to work. And my mission is that all chapters working together and collaborate, because we have a big market, because Europe have 600 million of people in as a big market, and I think that there are big opportunities for all real estate and for all real estate members of FIAPSI in the other countries. And it's very important to know that at this moment it's very easy to arrive at these countries, because live in the online world, and it's very easy to arrive and to communicate. It's very important that all real estate professionals in Slovenia know that there are another opportunities, and these opportunities are in the other countries. It's important to collaborate. Collaboration.